Akurakan eye kuro a ewo eye Tano North Mansini na eye aban krachi penyini a owo Mansini ho eye onimunyamfo Pius Samson Opoku na onimunyamfo yi akwetwa ahomam ama ende ukopiem ewo akurakan a womonso anya ensu a eye krogen a ombetimi ede aye omu bibia na abasobono eko ede ama eye onimunyamfo Pius Samson Opoku na daruma ena one eye IRC ena finsuno eye the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints edin komose kura ye friend akurakan ehia eye ensu krogen sede beya omonso dada dwumadi a omodi ensu di no ebetimi awie peyo onimunyamfo Pius Samson Opoku etwa ahomam wie no ena ode afutu edema eye akurakan manfo se eye dwumadi soronko a enam ono eye Pius Opoku so ama atumi abepiem ewukrum ono omohwese omobebo ho ban se de beya enchirima enso ebedi ho emfaso. Amen. Amen. Hey, keep that back. Wow. I'm moving with some. Enuachi ohene a owo krum ho enso echire mu kwan a enam so ema sa ensu yi omonsakan na duru ma ye no na ya buchi insu na insu no e dre ma ye si ba se abu insu ma ye ni sulano ampa onya ta dachi amana be insu na ma ye te na se ke se ne de man panimfo a omo ta dachi insu ba ha ni na de obiase se motnyama insu pa anu ende tini timu se yenso yentle kurase bi enti be fitomu bi yenso tikuru nso okromu no ebia na be ya maye nti nyame ne da mu nyina ase ene